Ukoliko vam ovih dana stigne e-mail koji u najavi ima englesku reč invitation, ne otvarajte taj mail, poruku odmah obrišite i isključite kompjuter. Televizijska stanica CNN emitovala je juče vest da je otkriven kompjuterski virus od koga još nema zaštite. Ukoliko otvorite poruku, virus direktno briše sadržaje i uništava jezgro hard diska. Pretpostavlja se da su ga izazvale neke od kompanija za proizvodnju hardvera. Microsoft je također potvrdio da je virus moguće dobiti preko obične e-mail poruke i to poslate od poznate osobe, tako da ga neki mogu po automatizmu aktivirati. Od njega za sada nema odbrane i pričinjava štetu koja se teško može ispraviti. Među hakerima, pored uzbune koje vlada na internet mrežama, već se pretpostavlja razlog pojavljivanja ovakvog virusa smrtonosnog za vaš kompjuter. Ima indicija da je ovaj virus veštački stvorila jedna kompanija koja se bavi proizvodnjom hardvera. Radi se o tome da se pospeši prodaje hard diskova na tržištu, ujedno i pokaže ranjivost mreže sistema Microsofta u svetu. Moguće je da vaše podatke i sačuvate posle ovog virusa, ali to će vas koštati 200 evra, koliko i košta i novi disk kao izvlačenje podataka sa starog. Za velike sisteme najbolja zaštita je da budu isključeni sa internet mreže koliko je to moguće, a za individualne korisnike da otvore četvore oči koje i od koga mailove primaju i da sve nepoznate mailove brišu, naročito ako u svom nazivu imaju reč invitation.